uri no ngā tikahu kua uru ki ngā whiringa toa o te pō whakamānawa kaimahi o Westpac ka tū ki Ahitereiria. Ka tahi anō te ngā tikahu nei ka whakanui ia e Westpac Aotearoa ki te tohu kaimahi Westpac toa o tēnei whenua. Koinei tētahi o nā pēke matua o Aotearoa me Ahitereiria. Kia ora, welcome to Westpac Papatoetoe branch, Jen speaking. Koinei hoki te kaimahi toa o Aotearoa, ka tahi anō ka whakanuia e te kamupene Westpac. I just feel absolutely honoured actually. You know, it didn't really sink into me how big a deal it was. Kua oti aia te kautau e mahi ana mō Westpac I kai tāia, ko te mahi a tēnei uri o nā tikahu, he whakahaere I te wharemoni o reira. Nā tōna kaha whakahaere I ana kaimahi, me nā mahi o te wharemoni ka whakanuia ia. You know, whether you come from a small town like Kaitaia, you know, the world's really your oyster. And you can achieve and you can do really well with a bit of hard work and effort. Hei tā Jane e kore tāia mena kaore ana kai tautoko. Got 2 teenagers and 2 younger children, and Lee, you know, finished work to actually take care of them at home so that I can concentrate on my work and my career with Westpac. Kaore mutu I kona, kua urua noa Jane ki nā whiringa toa mo te taonga pau whakahaere matua o Aotearoa me Ahitereiria ki roto poe hākena a te wiki etu mai nei. If I do, be fantastic. Be really fantastic. Mai I kai tāia kua hunuku mai ia ki tā maki makaurau, hei kaimahi ki roto o Papatoetoe. Again, it comes back to development. So it wasn't a natural choice for me to leave my hometown to move to South Auckland. And to be honest, it was the challenge that excited me about the move. Hei te ahiahi nei ka rere atu ia ki poe hākena mo te pō whakanui a Westpac. Rā pārata whae te karere.